Molweni ma-South Africans. Kunokwazi lo futhi again uyathetha. Ndivile kuthiwa ndiphoste sesisidenge sale ntombazana uJacinta. Sisi. Uyabona mna ukuthi andinawo amagama, yabo? Andinawo amagama amaningi. Ngoba ukuba bekuthiwa ndim ophethe iSouth Africa, bungeke uzuyenze le nto uyenzayo. Yabo? Ngoba inxaka ndiyiphathanga iSouth Africa kwamna ndisengumntwana eSouth Africa, kodwa wena ngeke uninyele wena sidwedwe sentombazana. Mna ngeke uzuninyele mna, ngeke sisi, ngeke. Ngoba noma ngathiwa ndiyabuya eSouth Africa ngeke undenze next wena. Unless ungandizela nama-bodyguard akho ke. Kodwa wena uwedwa wena sisi, ngeke undenze nto mna. Ngeke. Ukuthi ungumuntu wesifazane ujabulele ukuthi ndiyasafa eMalawi. Ungumuntu wesifazane sisi? Inimba kanti yaphelelaphi sisi? Sisi inimba yaphelelaphi? Awuzalanga wena? Awuzalanga? Uyabona guys, I think angaze ndisho indlela bendiyihlala phayana ecampini. Sokolile ecampini mina nomuntu wami. Endixelela babe hambi endlini. Ndithi ndiyokwenzani endlini uhleli phandle babe? Ndizokwenzani endlini isithando sami uhleli phandle wena? Ndiyolala mina ngengubo ezintofontofo endlini ndishiye wena ulele phandle? Le mpilo oyiphilayo ngokuselapha le ndizoyiphila nami. Yabo? Yile ndizoyiphila le mpilo ayiphilayo. Ndaqhubeka ndahlala ecampini engafuni engisizele ukuthi anikwazi hambi endlini at least wena bazokwenza nto. Yabo? Mna ndiyazi ukuthi mandilana at least ndizoba safe, yabo? Ndithi ndizofa apho ufa khona. Ndizofa lapho ufa khona. Salala ecampini nomuntu wami. Silala phandle. Kunethe. Uvuke ingubo zimanzi. Sisi? Ingubo uvuke zimanzi. Guys, I know ukuthi bakhona bazothi ndangingathunywanga ukuthi ngihlale ecampini. Uyabona xa umthanda umuntu, akekho umuntu ongakuxelela ukuthi wenzeni. Xa umthanda umuntu wakho, akekho umuntu ongakuxelela ukuthi wenzeni ngasikhathi sini, akekho. Ma umthanda umuntu wakho ufa la afa khona. Ufa la afa khona. Unless uyazazi ukuthi ufuna ntoni kuye, ngeke uzube nandaba naye, but umthanda ngaphakathi enhlizweni, sesingaphakathi enhlizweni. Uzokwenza noma yini ngomuntu wakho. Ingakho ke sisi ndilapha namhlanje kule Malawi. Yanibona ingakho ndilapha namhlanje. Ngokuthi ndakhetha ukuthandana nomfana waseMalawi. Yandibona ingakho ndilapha namhlanje. And andisoli ngokuba lapha as long as umuntu wami ezophila. Kunokuthi abulawe engayazi ukuthi ubulawa wenzeni. Ndingazi ukuthi uzoshaya wenzeni. Wenzeni sisi? So yingakho ndakhetha ukuthi ndibe lapha. Mna endlini bendihlala kuyo eThekwini, eChesterville, azange ndize ndiphume ngisho nanesikipa esisodwa. Skipa sisi esisodwa. Azange ndiphume ngisho nanepenti. Yandibona nanepenti. Ngoba ndanisaba ukuthi mandiphinde endlini engekho umuntu wami maybe okanye bangafika bandi-rape okanye bandonzakalise. Uyandibona ngoba bebeyazi ukuthi vele bendihlala nomuntu waseMalawi. So bebeyazi ukuthi hayi le ntombazana ifree ngoku. Nabanye babenifuna ngingafuni ukubaqoma ndanizobe ngibanika isikhathi sokuthi mabezenzele yonke into abafuna ukuyenza. Ngenxa yakho sisi. Ngenxa yakho sisi. Mna othi ngike niphendule kule ndawo. Baningi benibuza ukuthi abantwana baphi, abantwana nibacabangeli, nani guys. Ngihlalile nalo mfana mina eThekwini abantwana besekhaya.
Akekho umntwana endimkhiphe esikolweni ndamfunela i-remove ndathi maye kwesinye isikolo phakathi konyaka. No, abantwana bam bebevele behlala ekhaya. Nyandiba bantini? Bebehlala ekhaya, ndihlala eThekwini. Nangoku ndilapha eMalawi, abantwana bam basekhaya. Nyandiba bantini? Abantwana bam basekhaya, oyi-one ukuloo tatakhe. Ukuloo tatakhe. Nangoku ndithethayo basekhaya bam abantwana. Ndithetha nabo each and every day kwi-video call ndibabone ukuthi barayithi. Nyandiba bantini? Barayithi. So ndifuna ukuthi ndithethe nale ntombazana and ndiyacela ukuthi le video ihambe iyofika kuye. Ndifuna ukuthi ihambe iyofika kuye le video le ntombazana. Sisi, wena ingxaki ufuna umuntu ozokwazi ukukuthethela ngaphezu kwale ndlela mna ndikuthethela ngayo. Sisi, uyabona into yayipha ekhempini? Abantwana abakhishwe ezikolweni, abantwana bazalelwe phandle. Yazi kubo bonke la bantwana bazalelwe lapha ndashiya beseyi-12 abantwana bazalelwe phaa eSherwood. Andazi ke ngoba abantu babehlezi beqhubeka befika usuku nosuku. So thina sadicide nomuntu wami ukuthi sizogibela i-transport ecaleni, ngoba ndandingafuni ukuthi makagibele amabhasi phezu kwezizathu ezithile. So natsho baby, asizogibela apha, uyabo? Asizogibela apha. Wayezohamba yedwa ke bese ndiyamlandela mna masele qokelele amasenti. Wathi wahamba waye eJoburg, wandibiza eJoburg, ethi uyanikhumbula ndahamba ndayombona. Manifika ubhuti utshenje imayindi yokuthi andikushiyi apha nokwazi, sihamba soyi-2. Kanjani? Because asinamali. UThixo uzoyenza iplani, kodwa wena usaphinde eThekwini, siyahamba soyi-2. Nyani ke ngokuba khona kwaNkulunkulu nangokubhiliva kuNkulunkulu wayenza iplani ukuthi sizofika apha eMalawi. Ulale sisi, unethwa zimvula phandle. Umntwana osuka apha esiswini osenenkabe ebovu ehlaza inkabe ehlaza cwe sisi, alala umntwana phandle emakhazeni sisi kuJuni. Ntombazana, wena I think awunangqondo. Nyandiba bantini? I think le phantsi kwenwele ayikho sisi, ayikho. Nyandiba bantini? Yabona mna lapha enhloko lo Snoopy loo nto ulukileyo, imali umntu wami aye wayizama yokuthi ndigcine ndenzile apha entloko, yokuthi ndingahlali ngenwele. I know bakhona bazongijaja bathini, but bekuyimali ebenayo ukuthi ndenze iSnoopy, ngoba angeke ndize ndiyiphile impilo engayona yami. Mna ndihlezi ndiphila impilo ekungeyami. Mna ndihlezi ndiphila impilo engeyami. Mna ngathini ngeze ndiyiphila impilo ye-show off. Guys, mna ndiphuma ekhayeni elisokolayo. Mna futhi ndakujabulela ukuthi ngithandane nomfana ozongi-understanda ukuthi mna ndingumuntu onjani, mna ndiphuma ekhayeni elinjani. Futhi inoma yingakho ndilapha namhlanje ngoba asichwentsani impilo esiyiphilayo, yabo? Asichwentsani impilo esiyiphilayo. Asichwentsani impilo esiyiphilayo, yabo? So wena Jacinta, kuyo yonke lento uyenzayo sisi, kodwa ababusi baphambili. Nyandiba bantini? Ababusi baphambili ntombazane. Uzoyenza uyenze andithi vele ngoba usenabalandeli bayo, andithi usenabalandeli bayo, kodwa sisi igazi labantu ngeke lize liphele ezandleni zakho. Igazi, bangaphi abantu abafe kuyo yonke le chaos eniyenzayo eSouth Africa?
Lingaphi igazi elisezandleni zakho sisi?